لسری دا وقت ناوندا چند و هنرا شنگالی بخیر هاتنا ود کن و کارم چند نرخاندنا بکن سر هر دو روشنامه‌وان اوروپی المانی و سلوواکی ین بناوی مارلینا و ماتوش براستی جی لدیجی گرتناوانن جبر کو هر کس دزانر شنگالی ده هدف و ارمان جوان چبون یعنی جروجا هاتنه شنگالی دمک بو هات بونه شنگالی براستی جی یعنی درین نف جواک گریان یعنی جهن چاندی گل هوزانا گل هنرمندا گل ونسازا يعني الفاندري وهاد قريان خصن هدف وارمانجو وانجي او بو اتخصن وك چاندا ازيد خاني چاندا شنغالي خويا بكن ج اوروبا را ج دنيا را ج جهان را يعني نبريك او سابجي يعني بلاغ نابل جهاني تايبت مارلينا ودخست او بخوا المان بو دخست كو چاندا ما بالمانا بده ناس کرن و خوش چند جاروسا مثلا ام کن نقاشی هات ویدری و دخست کو چاندا ازید خانه چاندا شنگاله المانیا دا بلاف بکا خلق المان بده ناس کرن مارلینا بخواد سروی اساسی هات بو یعنی وانا بخوا جی یعنی سردانا ما چند جارا کرن ویدری ما سترانين جاليري ين چاندا شنگاله مجرا گوتن وانجي قيد دكرن و چند دوسا گال جي و چهارشنبه نیسان جهان نویدرش خو کام چند اف روله ما اف ارکه ما کم تشي خو چاندي ام هرتم پیروز بکن يعني هانا فيدري روجا چهارشنبه نیسان جي هاتم سردانا مكرم يعني ما چاندا خو جرد گوت هدف و ارمان جي وانجي افون هر دو روشنامه‌وان جي ما بهيست جي عالية دولة عراق و هاتنا گرتن يعني ام خود دجي في تشتينا وقت حكومة عراقي وان روشنامه‌وان وها بگره واتاوي معناوي او كو حكومة عراقي الدجي چاندا يزيد خانيا كل جهاني وناف خلقه بلاف ببا وخلق عالم ناس بك يعني ام هاد بينن ام دين معناوي ابا يعني هيفي دانش حكومة عراقي جي و ام حكومة سلوفاكيا جي و المانيا جي ام داخواز دكن او هر دو انسان هر دو روشنامه‌وان ورن آزاد کرن زو و دی سواگرن سر کارو خبات خود شنگاله دا کو ام قاربن بهفره ام کارکی بکن تایبت چاندا ازید خانه ام دنیای دا بلاف بکن یعنی دنیا بخوا همو زانه دشمن هرتم ایریش کریه سر وی چانده اف چاند حلان دیش چند ملاوه ام بهفره ام هیویدارن وان آزاد بکن ام بهفره کاربن خسمت اگاوی چانده بکن چانده خو دیسم نو بکن بلاف بکن الجهانه ام فید بیشن ولا جخوا دشمن هر دشمنه چه يعني او خوش خو نازکن کاکه و هاکریه جی يعني دخوازن و چانده چه شمل اولی و ملی چاندی و عسکری و پاراستنی و يعني دخوازن و جواك شرح جواك بوينه درخينن الجوهري و دور بكن يعني كاكيج وها كريا او خو دخوازه يعني الدجي و كوچاندا ازيد خانه ولا بلاف كرين يعني هدف ارمان جوان او بون او جي هارنا گرتن يعني ام بيجن نكاري وان او بو هاد بون يعني کارکیش بوی مادیته یعنی بوی تشکی خوی شخصی بکن یا تشکی کیسا یعنی او خواهد سروی اساسی هات بون کوچاندا ازید خانه جهان بلا بکن او جهان نگرتن ای اف کار کری و اف داینه گرتن کاکی هزبو کی آلی بو او آلی دخوازه کوچاندا ازید خانه ورا حلاندن نخوازه کو دنیای بلا ببا ام خواه وید بیجن يعني امد بيجن او انسان افقرتين لدجي چاندا يزيد خانيا كاف جوا كولين بينا كرين كاكي وهاكريا
كيف داينا قرتين وكيف بش حكومتها عراقي دابو يعني ام دشمني خو ناس بكن ام وهاد بيجن ام هموجي دخوازن يعني او خو وك ما كاسناش مال بات ام يعني هاد ما حساب ديك الناف هذا جبر كوف دمك يدريش بود ناف ما دابون ما بهرق قال كارو خبات كر يعني ام دخوازن زو ورن آزاد كرن ما پر بيرياوان كريا بري فترة بري وصاف هردوك صحفيات ألمان وسلوفاكي بين قرتن دیتنا ما پیگرد شو ملیقات شکرین سر علیه صحرا سر علیه خدمی را سر علیه دراسی را مدرسه را وانشیت علیه توثیق کردن اتشتاد و ارشیف کردن که جا حیات دیسا بردوام به مستمرت به چه خلفت گیره سر مالیت خوا فرد شخص جی مرلین و محتاج هر دو جیت وقت احتفال عید بوا سری سال ازدیا دری گلیه کرسی پشتی خلاص بوی هر دو چون بس نقطه که تفتیش ده شما پاسپورت دوانت بیرون پشت هنگ عرقلات جرات شکرین هنگ تهمه بسر ده کرین افتشی وید نباش بیش نش مصلحه مره نش مصلحه عراقی ریا شمار نباشه شبره وی وقتی چی وی کماسی به جاوگی تر وید عراقی نیرن في طريقة شيء نباش وقت ما قلتي صحفي بيترناي نفيدري ترسويت شيء به راستي شيء هكا الصحفيات أجانب هاي نفيدري وبيتر راستي قلتين إيش بره إعلامي محلي شيء هر يك سر أين تأخذ يعني سر طريقة أخذ إعلام تشتغل نشرتك بس هكر هناك الدولي هبن انترناشنال هبن ووقت شيء سراست ويا براف كرين حقيقة ويا قلتين شورت شيء فيت شيء متخاصن يعني منظمات ديتر شيء حكومات عراقي شيء حكومات تبان هردو دولتها شيء هم ألماني شيء هم سلوفاكي شيء هردو شيء يعني الفان خدان در كمان وصاد نهلن تحبساده و بيلي برسين و تقلي برسين هبه قالك باشد ومدبي بيتر شيء صحفي بينا فيدري توثيق بكن دنيا بزان بتشوف سريشن قال هات يعني ايش فيالي فقالك ما تشت هاتينا قوتن اللي هيش قالك تشتماينا بينا قوتن توثيق كرنا بان تشتوي اساس بيش مرة روشيت بيش زاروين ما ديتر هموشي دازانه بين يفان تشتبه بينن وقت كتابة بتكن زانه بين شو بسرعة ازدياهات يا شو دي سنة حياته خو شنوجن دي سا آفا كرن أو كرن شو جينوسايد مالي وان خرا كرن دي سا هاتينا سرو آفات كن او تشتيت وانجي برست كرن شما يعني وك الصحة تفيدري شنقال ده مشغولن عليه الصحة كناشته صحي عليه الصحة ده مشغولن برسي وانجي همو سر شوا ويت تندرستي باش بالصحة وباشتر به وكو دوجيت سر عليه مدرسة وانجي را شوا دوسا تعليم باش كت يا قالك باش كت يا تخلف شيء ويا شوا مستوى زيادة بكن شتر بكن جودة التعليم جودة الصحة هر تشتيجي كآلية بلديات كاجري شو كربن دعمية بحصلين يشبر أف إنسان وسنة وقت رابورة تقرير تشتاج شينا فان دولتها أو دولة جيك سروي أساسي اللي نيرن هكا محتاجون بآلية الصحة هبي وبيحتاج دعمان الصحي كن آلية وان محتاجة بلدية هبي دعمان بلدية كن شبر فان تشتاج يعني أف سوالد وان سر فان تشتارابون ومتخوازن يعني الشخص بين بردانه إشبار في ذاك بكنش ملتره والله يعني في أمبيشن أو رأس الصحفية الدولية كان بس تعرقت تجارنا تهنك جهادا قالك كما سيد شيء من شأن حقوق الإنسان فإشبار نتني شنقال ده وسانة بصرة أنبار ديالة هرج هيجي كوسانة هيدا بس بيتر يعني في الشنقال بحاولين انه وسائل تعديل ادفانس صحفيه غريبنا كان الماننا كان اجانبنا كان همو الصحفيه جيك تين شبر واجبك او شي توثيق كرنا ارشيف كرنا تشتا مستقبل روشي بيشرا اشبروا كشي يعني اجراءات الحكومه تطولن بس ناش انسانيه وسانيره انسانك تهمه برين هو سرهابن كرتي وسالي بكن بس انسانك بيتهمه شنو وصلنا هما يكي غريبة بقرن وهوقاسته ما باش نسر نابي أزيد بشم في سراس بناك بي شغلي ده شيء
هر انسان که حقوق خو هي حريه خو هي دستور عراقي وسابشه دستور دولته هماجي وسابشه منظمات حقوق الانسان الدولي جي بشن يو ان وساد بشه بس دي سنه جي يعني كامل مينه ام توازن افتشت زياده به حقوق الانسان زياده به انسان كار بدلي خو كار بك بدلي خو شغل بك انه كار توثيق كرنا تشتر حد به اشبر هناك جهينا راس توثيق كرنا وانا بزحمه اجراءات تجرد فين بس دي سنه في مساعده وانها في آلي ده